Aj keď sme unavení, predsa ešte niečo vydržíme, nie? No tak. Dobre, odovzdám hneď slovo pani mističke Mírne, aby som ja dlho nehovoril, veď nie ste zvedaví na moje slova, ale na jej svedectvo. Nech sa páči. بداية بشكر ربنا لجمعنا. V prvom rade ďakujem Pánovi, lebo v jeho mene sa stretáme. بتشكر سيادة مطران يان بابياك على دعوته لإلي. A ďakujem Vladikovi Janovi Babiakovi, že mi to umožnil. وبتشكر حضوركم يلي بتأملوا يكون حضور سلام. A ďakujem vám všetkým, ktorí ste prišli a ktorí, ako dúfam, ste sa sem prišli modliť. بعيدكم بعيد الصليب المقدس. A blahoželám vám ku dňa povýšeniu kríža. وبعيدكم بعيد مريم المتألمة. A blahoželám vám k sviatku 7 bolestnej Panny Márie. ومع مريم اليوم A s Máriou dnes برفع الصلاة posielam svoje modlitby. لكل إنسان مريض. Za každého chorého človeka. لكل إنسان بحاجة لتعزية. Za každého človeka, ktorý potrebuje nádej. لكل إنسان عم بيعيش معاناة. Za každého človeka, ktorý sa trápi, žije v trápení. لكل إنسان عم بيشعر بضعف سواء كان جسدي أو روحي. Za každého človeka, ktorý sa cíti slabý, či už duševne alebo telesne. وبنرفع الصلاة لأجل أشخاص ما حدا بيفكر إنه يصلي لأجله. A modlíme sa za tých všetkých, na ktorých nikto nemyslí, za ktorých nikto neprosí. بشكر ربنا على اللقاء بهالكنيسة الحلوة. A ďakujem Bohu za toto stretnutie v tomto peknom kostole. بنظرنا نحن كل هالأيقونات اللي بالكنيسة هي حلوة. A keď sa tak dívame, my všetci myslíme si, že tu máme krásne ikony v tomto kostole. بس بنظر الرب انتو أحلى أيقونة بالكنيسة. Ale v očiach Božích, verte, vy ste tie najkrajšie ikony. مشان هيك بتأمل إنه ما تنطروا مناسبة لحتى تلتقوا مع الرب. A preto dúfam, že nebudete čakať na špeciálne príležitosti, aby ste sa s Pánom stretali. بتمنى إنه دايما تكون الكنيسة مزينة فيكم. A dúfam, že vždy bude tento kostol ozdobený vami. لأنه مش هي المناسبة الحلوة اللي بتخليني ألتقي مع الرب. ما بنطر مناسبة حلوة لألتقي مع الرب. Nečakajme na vhodnú príležitosť, aby sme sa s Pánom stretli. لأنه كل لقاء مع الرب هي مناسبة حلوة. Pretože každé stretnutie s Pánom je tá vhodná príležitosť. فكل لحظة من حياتنا إذا بنعيشها مع الله. Každú chvíľu nášho života, ktorú prežívame s Pánom, بتصير حياتنا حلوة كتير. každou touto chvíľou bude náš život krajší. وجمال هالحياة هو الله. A krása nášho života je Pán. أنا ماري الأخرس. Ja sa volám Mária Achras, معروفة باسم ميرنا. ale všetci ma poznajú pod menom Mirna. من مواليد 1964. Narodila som sa v 64. بعمر 17 سنة تعرفت على نيكولا. A keď som mala 17 rokov, stretla som sa s mojím manželom Nikolasom. وتزوجنا ب9 أيار عام 1982. A mali sme sobáš 9. mája 1982. أنا من طائفة الروم الكاثوليك. Ja som grékokatolíčka ونيكولا من طائفة الروم الأرثوذكس. a manžel Nikolas je pravoslávny. أنا حياتي عادية جدا. Môj život bol veľmi všedný, obyčajný. حياة طبيعية مثل أي بنت.
taký ako život každého iného mladého dievčaťa. بحب الصلاة Mala som rada modlitby, وبحب روح على الكنيسة rada som chodila do kostola, بس مو لدرجة قد ما الناس بتفكر. ale nie tak, ako si to niektorí z vás môžu myslieť. نيكولا بعيد كتير. A Nikolás bol veľmi vzdialený Bohu. بيعتبر حاله مسيحي ولكن الله كتير على الهامش. Vedel, že je kresťan, že je pokrstený, ale Pán bol niekde ďaleko od neho. بعد 6 شهور من زواجي بلشت قصتي. A môj príbeh sa začal 6 mesiacov po mojej svadbe. بلشت صغيرة وكبرت يوم بعد يوم. Príbeh sa začal malý a postupne každým dňom sa zväčšoval. البداية كانت رشح زيت من إيدي ب 22 تشرين الثاني عام 82. Na začiatku 22. októbra 1982 moje ruky začali roniť olej. وبعد 5 أيام A 5 dní na to, ب 27 تشرين الثاني عام 82 27. وهيدا التاريخ يلي منعيد فيه كل سنة عيد سيدة الصوفانية 27 تشرين الثاني من كل سنة. A tento dátum 27. novembra každý rok oslavujeme ako Sufanijský sviatok. بهالنهار Tento deň صورة صغيرة موجودة بالبيت malá ikonka, obrázok Panny Márie, ktorý sme mali doma, ياسا قد الكف veľkosti asi dlane. عبارة عن ورق وإطار بلاستيك. Je to papierový obrázok a má plastikový rámček. شاء الرب من هالصورة إنه ترشح زيت. A Pán si želal, aby tento obrázok začal roniť olej. أخذت الصورة ورقدت لعن نيكولا لأنه عم بيلبس لحد يروح على شغله وعم بصرخ إنه زيت عم بينزل من الصورة. A keď som to videla, chytila som obrázok do ruky a utekala som za Nikolasom, ktorý sa práve obliekal, pripravoval do práce. نيكولا حطها على كومودينا بغرفة النوم. A Nikolás ho položil na nočný stolík v našej spálni وقال لي رايح نادي لأهلي وأنا لا تخبري حدا وأنت لا تخبري حدا. a povedal mi, ty nikomu nič nehovor, ja idem zavolať moju rodinu. بهالوقت خفت كتير. A ja som v tom čase mala veľký strach. ما عرفت شو بدي صلي. Nevedela som, chcela som sa modliť, ale nevedela som čo. مجرد عم بتطلع بالصورة. A ako som sa tak dívala na ten obrázok, وفجأة بسمع صوت ست بدون ما أشوف حدا. zrazu som počula ženský hlas, ale nevidela som nikoho. ابنتي ماري لا تخافي أنا معك. A ten hlas povedal, dcéra moja Mária, neboj sa, ja som s tebou. افتحي الأبواب. Otvor dvere لا تحرمي أحد من رؤيتي. a neprekážaj nikomu v tom, aby ma videl. أضيئي لي شمع. A zapál, obetuj mi sviečku. ولما رجع نيكولا خبرته. A keď sa Nikolás vrátil, porozprávala som mu. فكانت المفاجأة الكبيرة له. A bolo to preňho veľké prekvapenie. كانت بالنسبة له صدمة. Bol to preňho šok. لأنه هو بيعتبر إنه كل حدا بيروح على الكنيسة معناتها عم بيضيع وقت. Pretože preňho každý, kto chodil do kostola, strácal čas. فكيف بده يفتح بيته لحتى بيته يصبح كنيسة. A ako má teda otvoriť svoj dom, aby sa jeho dom stal putnickým miestom. واستمرت القصة على أساس صورة عم ترشح زيت. A tak pokračoval tento príbeh tým, že ikonka ronila olej. ولما صار في ضغط كتير كبير بالبيت. A keď už chodilo strašne veľa ľudí ku nám domov, دولة سورية تدخلت. sýrska vláda sa do toho tiež vložila. فحصوا الصورة وفحصوا إيدي. Prišli a skúmali, testovali aj náš dom, aj ten obrázok Panny Márie. أخذوا شقفة من الورقة وأخذوا شقفة من البلاستيك. Dokonca odlomili roštek z rámu a otrhli roštek z obrázka, aby videli, či tam niečo je. ولقوا إنه ما في أي تفسير للي عم بيصير. A nič nenašli žiadne vysvetlenie toho, čo sa robí. والزيت هو زيت زيتون صافي 100%. A ten olej, ktorý ikonka ronila, bol olivový olej, 100% olivový olej. وساعدونا كتير.
A potom nám začali pomáhať, لحتى الناس تفوت تزور البيت بدون ما يصير أي مشكلة. aby ľudia mohli ku nám chodiť bez akýkoľvek prekážok. واعتبروا إنه هيدا مزار للعذراء بيشبه مزار لورد. A dokonca povedali, že toto miesto je pútnickým miestom, ktoré trošku pripomína Lurdy. وبيقولوا إنه فخر كبير لنا إنه العذراء تزور سوريا. A že je to pre nás veľká česť, keď Panna Mária prišla navštíviť Sýriu. ب 15 كانون الأول عام 1982 15. decembra 1982 كنا عم نصلي صلاة المدايح للعذراء. sme sa modlili oslavné modlitby k Panne Márii. كانت الساعة 11:30 بالليل Bolo to o 11:30 v noci وكنت أنا تعبانة كتير. a ja už som bola veľmi ustatá. وكنت قاعدة بزاوية الأوضة A sedela som v rohu izby, ومستندة على الحيط opierala som sa o stenu. والعالم عم بيصلوا مع الأب الياس زحلاوي A okolo mňa sa modlili ľudia spolu s pátrom, otcom Eliasom Zahlavým. وأنا عم برافقهم بالسمع. A ja som ich počúvala. فجأة بحس بإيد على كتفي. Zrazu som pocítila tlak ruky na mojom ramene. التفت لوراي ما في حدا لأني أنا مستندة على الحيط. Pozrela som sa dozadu, ale tam nikto nebol, lebo ja som sa opierala o stenu. تاني مرة بشعر بإيد عم تدفعني. O chvíľu som znova pocítila ten tlak. 3 مرات Stalo sa to 3-krát قمت من الغرفة a pri 3. raze som vstala a pomaly vyšla z izby وضلت هالإيد عم تدفشني لحتى طلعت على سطح البيت. a tá ruka ma stále tlačila, až kým som vyšla na strechu. Strecha je terasovitá, takže vlastne je to terasa, dá sa tam výsť. والغريب إنه ما حدا حس علي لما طلعت. A čo je čudné, že nikto si ani nevšimol, že som vyšla. لأنه هن بيعتبروا إنه أنا مراقبة عم بيراقبوني إمتى شو بدي أعمل كيف بدي صلي إمتى بينزل زيت. Pretože vlastne som už bola pozorovaná. Všetci čakali, kedy znova budem mať olej. على السطح قعدت على الأرض. Na terase na streche som si sadla na zem. كان عتم كتير. Bola veľká tma. حطيت راسي بالأرض. Sklonila som hlavu k zemi. وعم بسمع إنه تحت بعدهم عم بيصلوا. A počula som z dola, že ešte sa tam stále modlia. سألت حالي أنا ليش طلعت؟ A sama seba som sa pýtala, na čo som ja sem išla hore. خليني أقوم لحتى أرجع كفي الصلاة. Najlepšie urobím, keď vstanem a idem naspäť dole a budem sa modliť s nimi. رفعت راسي. Zdvihla som hlavu. بعلمي كان عتم. Bola vlastne tma. شفت ضوء مثل ضوء النهار. A zrazu som videla jasné svetlo, ako keby bol deň. حسيت إنه في شخص قدامي. A cítila som, že predo mňou niekto je. عم بحاول ارفع عيوني لفوق مش عم بقدر من الخوف. Chcela som sa pozrieť hore, kto je to, ale nevládala som zdvihnúť oči od strachu. مجرد ما لمحت لمح برمت ظهري وهربت. Len tam kútikom oka som ju zazrela, otočila som sa a ušla som dole. وصرت أصرخ. A kričala som. بس بنفس الوقت ما بدي انزع جو الصلاة. Ale v tom istom čase som si uvedomovala, že nesmiem im kaziť modlitbu. ما عرفت وين بدي أهرب حتى ما حدا يشعر. A nevedela som, kam mám újsť, aby ma nikto nevidel. بس حسوا علي Ale oni si to všimli وصاروا الكل بده يسأل شو بني. a všetci sa ma začali opytovať, čo mi je. أبونا الياس زحلاوي قال لي ميرنا خبرينا شو شفتي. A páter Elia Zahlavy mi povedal, Mirna, porozprávaj nám, čo si videla, čo ti je. لما خبرته قال لي ميرنا العذراء أم. A keď som mu porozprávala, povedal mi, Mirna, Panna Mária je matka. والأم ما بتخوف. A matky sa predsa nikto nebojí. صلي. Modli sa, وقولي لها هيئيني تقدر استقبلك. povedz jej, priprav ma, aby som ťa vedela prijať. أكيد بدها تقلك شيء من خلالك توصلي لنا. Možno ti chce niečo povedať a možno cez teba chce povedať niečo nám. وصرت ناطرة. A tak som očakávala. وفعلا بعد 3 أيام مجرد ما حسيت بإيد على كتفي رقدت على السطح. A naozaj po 3 dňoch som zase pocítila pri modlitbách ten tlak ruky, ale už som nečakala,
Hneď po prvom tlaku som utekala na strechu. بس هالمرة كانت غير طريقة مو فجأة شفتها. Ale tentokrát to bolo iné, nebolo to už prekvapenie. ما قبيل البيت في جنينة اسمها جنينة السوفانية. Naproti nášmu domu je dom, potom je cesta a hneď naproti je záhrada, ktorá sa volá Sufanijská záhrada. كلها شجر كينا. Sú tam kinínové stromy. وفي شجرة اللي ما قبيل البيت جزء من الشجرة كانت العذراء حد هيدا الجزء. A konáre, ktoré sú rovno naproti nášmu domu, z toho konára ako keby vyšla Panna Mária. وأنا عم بتطلع فيها ومرتاحة ومبسوطة لأنه كل يلي على السطح مفكرة أنا أنه شايفين مثلي. A ja som sa na ňu pozerala, ale už som sa nebála. Bola som kľudná, lebo som myslela, tí všetci, čo vyšli za mňou na strechu, ju teraz budú vidieť. تمشي بخطوات بطيئة. Panna Mária ide pomalými krôčkami, sa približuje. وكل ما بتمشي بتخلف من وراها شارع من نور. يعني بتمشي حتى بخطوات على العتم ولكن كل خطوة بتمشيها تعطي نور من وراها. Ide pomaličky, ona prichádza v tme, ide pomaličky a za každým krokom, ktorý urobí, zostáva za ňou svetlo. بتخترق الدرابزين تبع السطح. Prejde dokonca aj zábradlím na balkóne وبتوقف على السطح معنا. a stane si pred nás, nie na balkóne, na tej terase, a stane si pred nás na terasu. دايما لابسة أبيض. Vždy je oblečená v bielom, زنار أزرق نيلي. má modrú štolu طالع من الفستان على راسها. a z jej šiat má na hlave kapucňu. شال أزرق نيلي على كتفها. Tú štolu má na pleci, modrú, ودايما حاملة مسبحة بإيدها. a vždy má v rukách rúženec. أول جملة قالتها Prvú vetu, ktorú mi povedala: أبنائي اذكروا الله لأن الله معنا. Deti moje, myslite na Pána, myslite na Boha, lebo Boh je tu s vami. وكانت تحكي وأنا أرجع ردد كل جملة بجملة. A Panna Mária so mňou rozprávala a ja som po nej opakovala každú vetu. صار في 5 ظهورات على السطح. Takýchto zjavení na streche bolo 5. آخر ظهور ب 24 آذار عام 1983. Posledné zjavenie som mala 24. marca 1983. من بعدها صار في مرحلة تانية اسمها انخطاف بالروح. A keď skončila etapa zjavení, začala etapa extáz. الانخطاف بنكون عم نصلي فجأة بينزل زيت من وشي ومن إيدي. Pri extáze počas modlitby zrazu začne moja tvár a moje ruky roniť olej. بلش بفقد بصري. Strácam zrak, بلش بفقد توازني. potom strácam rovnováhu, بيساعدوني لفوت على التخت. pomôžu mi, aby som sa dostala na posteľ وشوي شوي بغيب. a tam pomaly strácam vedomie. ممكن ساعة لساعتين. Môže to byť hodinu až 2. بهالوقت بشوف العذراء. A v tom čase vidím Pannu Máriu. مثل ما شفتها بالظهور إنما محاطة بالنور أكثر. Vidím ju tak, ako som ju videla pri zjaveniach, iba že ju sprevádza ešte jasnejšie svetlo. أو بشوف نور. Alebo vidím svetlo وبقلب النور بشوف جسم نوراني. a v tom svetle vidím ešte jasnejšiu siluetu, akoby urobenú ešte z jasnejšieho svetla. بدون ما أشوف ملامح. Ale nevidím črty. وبسمع صوت يسوع. A počujem hlas Pána Ježiša. وبكل مرة بدي أشوف فيها نور يسوع الزيت بيطلع من عيوني. A každý raz, keď mám vidieť pri extáze Pána Ježiša, aj moje oči ronia olej. صوت العذراء بسمعه منها. Hlas Panny Márie počujem od nej, ako keď niekto hovorí. بس صوت يسوع بسمعه كيف ما برمت. Ale hlas Pána Ježiša počujem zo všetkých strán, je všade okolo mňa. 37 انخطاف. Mala som 37 extáz. آخر انخطاف كان بسبت النور عام 2014.
Posledná moja extáza bola na Bielu sobotu 2014. بكل عيد بينزل زيت من سورة العذراء ما عدا عيد الفصح. Pri všetkých kresťanských sviatkoch ikonka roní olej. Okrem Veľkej noci. سنة 1984 V roku 1984 سائب انه عيد الفصح مشترك بين الطوائف الغربية والشرقية. sme slávili Veľkú noc spoločne. Východný a západný rít mali sme spoločnú Veľkú noc. يوم خميس الأسرار الساعة 3 بعد الظهر. Na Zelený štvrtok o 3:00 po obede فجأة zrazu بشعر بألم فظيع. som dostala strašné bolesti. بعدين بنلاحظ انه على ايدي جروحات برجلي A بخاصرتي. po niekoľkých chvíľach sa mi otvorili rany na rukách, na nohách, na boku aj na čele. كان موجود الأب يوسف معلولي. A bol pri mne môj duchovný vodca, páter Jozef Malúli. أبونا يوسف معلولي هو مرشد روحي لإلي. Bol to môj duchovný vodca. هو راهب عذري. Je to lazarecký mních رافقني 18 سنة. a sprevádzal ma 18 rokov. كان وجوده دائم بالبيت. Bol stále u nás doma. بيروح على الدير تبعه بس وقت يصير وقت النوم. A do svojho kláštora chodil len spávať. وانتقل سنة 2000 A pán si ho povolal k sebe v roku 2000. بعمر 90 سنة. Mal 90 rokov. أبونا يوسف معلولي قال لي ميرنا ما تخافي انبسطي إنه يسوع سمح لك تشتركي معه بالألم. A vtedy, keď sa zjavili tieto rany, mi povedal: Mirna, neboj sa, naopak raduj sa, že ti pán dovolil žiť spolu s ním jeho rany. كنت أصرخ أنا أقول له أنا ما بستحق، في ناس كتير أحق مني بهي النعمة. A ja som hovorila, ale ja si nezaslúžim toto. Je veľa ľudí, ktorí si to zaslúži skôr ako ja. قال لي أنت هيدا عمل الرب، أنت صلي حطي براسك كل الأشخاص يلي بحاجة لصلاة. A páter mi vtedy povedal: ty sa o to nestaraj, ty sa modli. Mysli na všetkých, ktorí potrebujú tvoju modlitbu. وفعلا شعرت بنعمة كتير كبيرة. A od toho okamihu som cítila, aké je to veľké dobrodenie. لما أدركت إنه هاي الجراح من عند ربنا تحول كل الألم تبعي لفرح. Keď som si naozaj uvedomila, že tieto rany mi posiela pán, tak všetká moja bolesť sa premenila na radosť. تحول لسلام. Tá bolesť sa premenila na pokoj. بس كان في عندي خوف كتير. Ale predsa som sa bála, بسبب يلي عم بيصور واللي عم بيتفرج. كان الجرح الكبير لإلي إنه ما يتحول هالجروحات لمجرد عرض أو مشاهدة. يعني هدول منهم فرجة. bála som sa o to, pretože tí všetci, čo boli okolo mňa a pozerali a fotografovali a nakrúcali, bála som sa, aby sa toto všetko nezmenilo iba na divadlo. قل لهم ما تتفرجوا صلوا. Hovorila som im: nedívajte sa na rany, ale modlite sa. ما تطلعوا على ميرنا الموجوعة، تذكروا جراحات يسوع يلي عم تنطبع من جديد بميرنا. Nedívajte sa na Mirnu, ktorá trpí, ale spomente si, že toto sú rany pána, ktoré cez Mirnu vidíte. وتكرر هيدا الحدث. A toto sa zopakovalo وصاروا يعرفوا بسوريا إنه لما يكون العيد فصح مشترك بتصير الجراحات. a už všetci očakávali, že keď bude spoločná Veľká noc, ja budem mať stigmy. صاروا يجوا أطباء Prichádzali v tom čase lekári من سوريا ومن خارج سوريا، zo Sýrie aj mimo Sýrie, من فرنسا، من ألمانيا، من أمريكا. z Francúzska, z Nemecka, z Ameriky. وآخر مرة كان في فريق طبي من النرويج. A posledne bol lekársky tím z Norska. كلهم فحصوا جراحات Všetci skúmali moje rany وكلهم قالوا ما في تفسير طبي. a rozsudok bol stále ten istý. Lekárska veda to nevie vysvetliť. بس المفاجأة اللي ذكروها إنه كيف الجراح بتفتح وبتختم بنفس اليوم. A čo ich najviac prekvapilo, že tie rany sa otvoria aj zacelia
počas jedného dňa. أحد الأطباء قال جرح الخاصرة بده تقطيب. A jeden z lekárov povedal, že tá rana na boku je príliš veľká a hlboká, že to potrebuje zašiť, aby tam nedostala infekciu. Alebo كان قياسه 12 سنتي. bola 12 cm dlhá. قال له نيكولا يلي فتح الجرح هو اللي بيسكره. Ale Nikolás povedal, ten, čo tú ranu otvoril, ten ju aj uzavrie. وفعلا الجرح بينختم بنفس اليوم. A naozaj rana sa uzavrela v ten istý deň, bez jazvy, bez ničoho. هالجراحات صارت 5 مرات. A 5-krát som mala takéto stigmy. سنة 1984 V 84., 1987 v 87., 1990 v 90., 2001 2001 2004 a 2004. هدول السنين يلي كانوا الطوائف كلها المسيحيين بكل العالم عم بيعيدوا بنفس النهار. Toto boli roky, kedy všetci kresťania na celom svete svetili jednotnú Veľkú noc. وعرفنا انه هالحدث هيدا بيصير لحتى يعبر يسوع عن رغبته بوحدة الكنيسة. A asi je to preto, aby nám Pán vedel povedať, ako veľmi chce jednotu cirkvi. وأقل وحدة عيد الفصح. Aspoň len jednotnú Veľkú noc. لأنه بالشرق عم نعاني. Pretože my na Strednom východe máme s tým problém. طوائف متعددة كتير. Máme veľa vierovyznaní a rítov ومنظرنا منه حلو أبدا قدام الأديان الأخرى. a nie je to pekné pred tými ostatnými, keď my, kresťania, sme nejednotní. وإذا يسوع ولد بالشرق A keďže sa Pán narodil na Strednom východe, عاش بالشرق žil na Strednom východe, انبثق من الشرق on pochádza zo Stredného východu, لازم نحافظ على وجودنا المسيحي بالشرق. musíme zachovávať prítomnosť nás, kresťanov, na Strednom východe. وما فينا نحافظ على هالوجود المسيحي إلا إذا كان في وحدة مسيحية. A túto prítomnosť nemôžeme zachovávať, iba keď budeme jednotní. وحدة عيد الفصح ما بتكفي. Ale jednota Veľkej noci, aby sme slávili Veľkú noc spoločne, to nestačí. لأنه الطوائف هي غنى للكنيسة. Pretože rôzne rýty, to sú vlastne len bohatstvo cirkvi. ويسوع بده وحدة القلوب. Ale napriek tejto rôznorodosti Pán chce jednotu našich srdc. الوحدة ما هي إنه ألغي طائفتي. Jednota nie je to, že ja zabudnem, kto som. الوحدة هي إنه ما ألغي الآخر. Jednota je to, že nebudem chcieť od toho druhého, aby sa on pridal ku mne a zabudol, kto je. الوحدة بدها تجي لأنه هي رغبة يسوع. A tá jednota príde, lebo Pán si to želá. إنما تسريع الخطوات مرتبط بالمحبة. Ale ako rýchlo to príde, to závisí od našej lásky. بالتواضع. Od pokory. بالغفران. Od odpúšťania. وأهم شيء الغفران لأنه إذا ما قدرت أغفر الوحدة ما رح تصير. A najdôležitejšie je to odpúšťanie, lebo keď si nevieme odpustiť jeden druhému, ťažko môžeme zažiť jednotu. الوحدة صعبة. Jednota je ťažká. واللي عم بيطلبوا اليوم يسوع كتير صعب. A to, čo od nás Pán žiada, nie je ľahké. ولما قلنا له شو لازم نعمل A keď som sa opýtala, čo máme robiť, قالنا هيدا عملي povedal, to je moja práca. بس انتوا عليكم بالصوم والصلاة. Ale vy sa máte postiť a modliť. لأنه بالصوم والصلاة Pretože pôstom a modlitbou ربنا بغير Pán Boh vie meniť. وبيصير الصعب سهل. A to, čo bolo ťažké, sa stane ľahkým. بس حب يسوع انه يبلش من الأساس. Ale Pán chce začať od základu. والأساس هو العيلة. A tým základom sú naše rodiny. مشان هيك ربنا اختار عيلة ما اختار ميرنا لحالها. Preto si Pán vybral rodinu, nie Mirnu samotnú. لحتى يقلنا قديش العيلة مهمة بنظره. Aby nám povedal, aká je rodina v jeho očiach dôležitá. العذراء بتقلي حياتك الزوجية ستبقى كما هي. Panna Mária mi v jednom odkaze povedala, tvoj manželský život má ostať taký, aký bol. بوقت كنت مفكرة انه العلاقة الزوجية غلط.
A ja som v tom čase trpela, lebo som si myslela, že manželský život je chyba. لأنه الناس زرعوا فيي إنه ما لازم أكون مجوز. Lebo ľudia mi zasadili do hlavy, že nemala by som byť vydatá. بس أفكارنا غير أفكار الله. Ale to, čo si myslíme my, nie je vždy to, čo si myslí Pán. ويسوع بيقول لي استمري في حياتك زوجة وأما وأختا. A Pán mi v ďalšom odkaze povedal, ostaň v svojom živote manželka, matka a sestra. ما أجمل العائلة Aká krásna je rodina, التي شعارها الوحدة والمحبة والإيمان. ktorej motom je jednota, láska a viera. دربها دربي Jej cestou je moja cesta. عونها أمي. Jej patronkou je moja matka. وأجمل رسالة قالت لي إياها العذراء A najkrajší odkaz, aký som dostala od Panny Márie, من بعد 4 سنين من زواجي bol po 4 rokoch môjho manželstva. سأعطيك هدية أتعابك. Povedala mi, dostaneš odmenu za tvoju námahu. بالقبل ما فهمت شو هي الهدية. Najprv som nevedela, čo mi Panna Mária môže dať odmenu. بعدين عرفت إنه الهدية هي ثمر الطفل. Ale potom som pochopila, že tou odmenou bolo dieťa. بنتي ميريام Moja dcéra Miriam. وابني جون عمانوئيل. A neskôr môj syn Jan Emanuel. حتى يقلنا يسوع إنه أولادنا هن المستقبل الكنيسة. To všetko, aby nám Pán povedal, že naše deti sú budúcnosťou cirkvi. وإذا بدنا نفكر بوحدة الكنيسة A keď chceme hovoriť o jednote cirkvi, وحدة الكنيسة بتنطلق من وحدة العائلة. tá jednota začína v jednote rodiny. لأنه البيت هو المدرسة الأساسية. Pretože rodina, to je tá základná škola. مثل ما بيحب ربنا يشوفكم بالكنيسة Tak ako Pán je rád, keď vás vidí v kostole, كمان بيحب يشوفكم هيك بالبيت. je veľmi rád, keď vás vidí doma tiež spolu. ولحتى يكون في حضور لله وللعذراء بالبيت A aby Pán aj Panna Mária boli prítomní v našich domovoch, بحاجة لوقفة صلاة يومية. potrebujeme, aby sme sa aspoň na chvíľu každý deň zastavili a pomodlili. لحتى فعلا تكون العذراء حاضرة مثل ما هي بدها. Aby Panna Mária bola s nami v našich domovoch tak, ako to ona chce. كل بيت فينا هلا إذا بنروح على البيت بنشوف قديش في أيقونات عنا بالبيت. A ja som si istá, že keby som prišla ku komukoľvek, nájdem u neho sväté obrázky. ما بدها العذراء إنه نعبي بيتنا بالأيقونات. Ale Panna Mária od nás nežiada, aby sme si zaplnili steny svätými obrázkami. بدها زاوية صغيرة لحتى العائلة يكون لها هوية بهالبيت. Ona chce aspoň kútik, kde bude jej obrázok a pred ktorým sa rodina zastaví. الأيقونة ببيتنا إذا ما في إلها عين تطلع فيها فهي ما بتصبح أيقونة، ما بتصبح فيها حياة. Tá najkrajšia ikona, čo máme doma, keď sa pred ňou nezastavíme, nepozrieme sa, nepomodlíme sa, to nie je ikona. فإذا ما في عين تطلع فيها فهي قطعة خشب. Keď nie je oko, ktoré by sa pozastavilo a pozrelo na ňu, tak je to len papier alebo drevo. آخر رسالة كانت بسبت النور عام 2004. Posledný odkaz, ktorý som dostala, bolo v roku 2004 na Bielu sobotu. بيقول فيها يسوع وصيتي الأخيرة لكم. A Pán mi v ňom povedal, toto je môj posledný odkaz. ارجعوا كل واحد إلى بيته. Vráťte sa každý domov. كنا نستغربنا كتير من هالجملة. Neporozumeli sme tomu, neporozumeli sme tejto vete. كان في بالبيت عدة جنسيات. V tom čase bolo viacero národností, ktoré sa modlili u mňa. كان في أمريكان، كان في من كندا، كان في boli tam Američania, boli tam Kanadania, من أوروبا، aj z Európy, من الأردن، من مصر، z Jordánska, z Egypta والفريق الطبي اللي اجى من النرويج. a ten lekársky tím z Norska, o ktorom sme hovorili. يسوع بيقول لهم ارجعوا إلى كل واحد يرجع لبيته.
A pán hovoril, každý nech sa vráti do svojho domova. بس احملوا الشرق في قلوبكم. Ale v svojom srdci si zachovajte Stredný východ. من هنا انبثق نور من جديد. Odtiaľ to vychádza nové svetlo. أنتم شعاعه A vy buďte jeho lúče لعالم أغوته المادة v tomto svete, ktorý zachvacuje materializmus والشهوة a žiadostivosť والشهرة a túžba po sláve حتى كاد أن يفقد القيم. do takej miery, že stráca svoje morálne hodnoty. أما أنتم Ale vy حافظوا على شرقيتكم. zachovávajte Stredný východ. لا تسمحوا أن تسلب Nedovoľte, aby vám vyrvali حريتكم vašu slobodnú vôľu, إرادتكم vašu slobodu إيمانكم في هذا الشرق. a vašu vieru v tento Stredný východ. مشان هيك ماني خايفة على اللي عم بيصير اليوم. Preto ja sa ani nebojím, čo sa týka toho, čo sa teraz robí v Sýrii. رح يرجع النور يتجدد من جديد. Pretože vyjde nové svetlo. بس عنا دور كتير كبير نحن. Len my máme jednu veľkú úlohu, všetci. أهم شيء إنه نصلي. Najdôležitejšie zo všetkého je, aby sme sa modlili. نفتح قلبنا Aby sme otvorili naše srdcia. حتى نستقبل النور. Aby sme to svetlo vedeli prijať. لحتى نحن بدورنا نكون شعاع لهالنور. Aby sme potom my vedeli byť lúčmi tohoto svetla. ونيال الإنسان اللي بيكتشف حب الله بحياته. A aký je blažený človek, ktorý objaví Božiu lásku v svojom živote. لأنه اللي بيكتشف حب الله بحياته بيكون شاهد لإله. Pretože ten, ktorý tú lásku objaví, je potom Božím svedkom. واليوم يسوع عم بيدعينا نكون أسس، نكون رسل A dnes nás Pán všetkých povoláva, aby sme boli jeho apoštolmi. لنشهد لإله. Aby sme svedčili o ňom. فكرنا إنه هي آخر رسالة. A mysleli sme, že toto je už teda posledný odkaz. بس لما يسوع اتألم على آلام يلي عم بيصير اليوم. Ale keď Pán trpel kvôli tomu všetkému, čo je teraz vo svete, تحنن قلبه ulútosnilo sa mu nás. بسبب دموع الأمهات اللي فقدت أولادها. Možno, že to bolo pre slzy matiek, ktoré stratili svoje deti. بسبب العيال يلي تهجرت. Možno, že to bolo pre rodiny, ktoré museli ujsť zo svojich domovov. بسبب الشباب يلي طلعت من البلد خوفا. Možno, že to bolo pre mladú generáciu, ktorá ušla zo strachu. حب يرجع يحكي معنا. A Pán sa teda rozhodol, že ešte bude s nami hovoriť. لحتى يعطينا تعزية. Aby nám dal nádej. لحتى يقلنا أنا حاضر. Aby nám povedal, ja som tu. لحتى يقلنا لا تخافوا. Aby nám povedal, nebojte sa. أنا قادر إنه غير. Ja viem všetko zmeniť. الجراح التي نزفت على هذه الأرض. Povedal, tie rany, ktoré krvácajú na tejto zemi, هي عينها الجراح التي في جسدي. sú tie isté ako rany na mojom tele. لأن السبب والمسبب واحد. Lebo príčina a tí, ktorí ich spôsobujú, sú tí istí. لكن كونوا على ثقة. Ale verte, بأن مصيرهم že ich osud مثل مصير يهوذا. bude ako osud Judáša. كلنا بنعرف يهوذا شو هي قصته. Všetci vieme Judášov príbeh. يهوذا خان. Judáš zradil وعاقب نفسه. a potom sa sám seba potrestal. مو يسوع اللي عاقبه. Nie Pán Ježiš, ktorý ho potrestal. كمان بطرس خان. Svätý Peter tiež zradil. بس خيانة بطرس ما بتقل عن خيانة يهوذا. Ale zrada svätého Petra nie je taká ako zrada Judášova. ولكن الفرق بين بطرس ويهوذا Ale najväčší rozdiel medzi Petrom a Judášom إنه بطرس تاب ورجع ليسوع. je to, že svätý Peter oľutoval a vrátil sa k Ježišovi. بس يهوذا ما عرف التوبة. Ale Judáš nepoznal pokánie وعاقب نفسه. a potrestal sám seba. وليلي عم بيسألني ليش الله عم بيسمح اليوم بالقتل. A tí, ktorí sa ma opýtujú, prečo Pán Boh dovolí všetko toto zabíjanie, الله ما بيسمح بالقتل. tým odpovedám, Pán Boh nedovoluje zabíjanie. بس لطالما منقول الله محبة.
Veď keď hovoríme, Pán Boh je láska, ولطالما بنقول الله عطانا حرية، keď hovoríme, že Pán Boh nám dal slobodnú vôľu, فالله ما بيعرف يعاقب، لأنه اللي بيحب ما بيعاقب. a ten, ktorý ľúbi, ten netrestá. إنما الإنسان هو بيعاقب نفسه لما على مين؟ بيعمل شيء شر. My ľudia, my sa trestáme sami seba, keď robíme zlé veci. مشان هيك ربنا بيفرح بإنسان خاطئ A preto Pán sa veľmi, veľmi teší, يرجع يتوب. keď sa niekto, kto sa pomýlil, kto zle urobil, dá na pokánie. مشان هيك بطلب منكم ما تصلوا من أجل شهداء سوريا. Preto ja vás teraz prosím, nemodlite sa za obete v Sýrii. صلوا من أجل اللي عم بيقتل Modlite sa za tých, ktorí zabíjajú v Sýrii. لحتى ربنا يزرع فيهم الضمير، Aby Boh prebudil ich svedomie. لحتى ينورون ويعرفوا إنه الشيء اللي عم بيعملوه جريمة بحق الإنسان. Aby ich osvietil, aby si uvedomili, že to, čo robia, je zločin proti ľudstvu. لحتى يعطيهم روح الفهم، لأنه هن عم بيعتبروا حالهم عم بيقتلوا باسم الله. Aby im to osvetlil, pretože oni si myslia, že zabíjajú v mene Boha. والله قادر على التغيير. A Pán Boh to môže všetko zmeniť. أكبر مجرم Ten najväčší zločinec كان شاول bol Šaul وربنا غيره a Pán ho zmenil وصار أكبر رسول. a stal sa tým najväčším apoštolom. وقادر ربنا إنه يغير A Pán môže všetko zmeniť. ويتحولوا كلهم لمار بولس. Ako by to bolo krásne, keby sa všetci zmenili na takých svätých Pavlov. مشان هيك نور الإنجيل رح يرجع يتجدد من الشرق. A svetlo Evanielia znova vyjde zo Stredného východu. نور المسيح رح يرجع يتجدد من الشرق. A svetlo Pána Ježiša znova vyjde zo Stredného východu. نور مار بولس رح يرجع يتجدد A من svetlo الشرق. svätého Pavla vyjde zo Stredného východu. بس علينا نحن دور كبير إنه فعلا نكون مسيحيين بحق تنقدر نغير وجه الأرض. Ale my máme v tom veľkú úlohu, aby sme boli skutočnými kresťanmi a vtedy môžeme zmeniť na svete veľa. منصلي من أجل المسؤولين بالكنيسة لحتى ربنا يلهمهم للعمل من أجل خير الكنيسة ووحدة أبنائها. Modlite sa spolu so mňou za tých, ktorí sú zodpovední za cirkev, aby ich Pán osvietil, aby vedeli pracovať tak, aby to bolo pre dobro cirkvi. منصلي من أجل المسؤولين الزمنيين Modlíme sa za svetských vládnúcich činiteľov, لحتى ربنا يعطيهم الوعي aby ich Pán prebudil, وتيعرفوا إنه سلطتهم aby vedeli, že ich moc من أجل كرامة الإنسان. je pre dobro ľudí, má byť pre dobro ľudí. منصلي من أجل العائلات وخصوصا المتفككة Modlite sa spolu so mňou za rodiny, hlavne za tie, ktoré sa rozpadávajú, لحتى ربنا يجمع برباط المحبة والوحدة. aby ich Pán znova spojil putami lásky. منصلي من أجل الشبيب اليوم Modlite sa za dnešnú mládež, يلي عايشين غربة عن الله. ktorá žije ďaleko od Boha. يمكن سببها تكنولوجيا. Možno, že tam je na vine aj technológia trochu. للأسف صرنا نشعر إنه الأم وبنتها، الأب وابنه، الأخ وأخته عم بتواصلوا عن طريق الإنترنت. Že bohužiaľ, namiesto, aby sme rozprávali spolu dcera s matkou, otec so synom, brat so sestrou a tak ďalej, rozprávame sa často cez internet. الإنترنت حلو Internet je veľmi dobrá vec. لأنه كل تقدم علمي هو نعمة من أنعام الله. A každý pokrok, to je dar Boží. الإنترنت بيقرب البعيد. Internet nám pomáha byť bližšie k tomu, čo je ďaleko. بس بيبعد القريب. Ale nemá nás vzdialovať od tých, čo sú blízko. وما بيقعد في تواصل بالعائلة. Už nemáme potom, nie sme spojení s tými, čo sú pri nás blízko. فما لازم يكون الإنترنت لاستعبادنا. A internet nás nemá zotročovať. إذا عم بتكون هالتقدم هيدا العلمي لاستعبادنا، هيدا عم بيخلينا
نعيش غربة عن الله لأنه ما عاد في وقت لإله. A internet nám nemá zaberať všetok náš čas a potom nemáme čas ani pre našich blízkych a nemáme čas pre Pána Boha. يسوع اليوم عم بيشحد مننا الوقت. Pán Ježiš ako by dnes žobral od nás čas. أعطيتكم وقتي كله. Povedal mi, ja som vám dal všetok môj čas. أعطوني جزء من وقتكم. Dajte mi aspoň trošku, maličkú časť vášho času. منصلي لهالبيت اللي ربنا اختاره. A modlite sa spolu so mňou za ten dom, ktorý si Pán vybral. حتى يضل مفتوح. Aby bol stále otvorený. بحسن استقبال. Aby sme vedeli dobre, pekne príjmať. ببسمة. S úsmevom. بإصغاء. Aby sme počúvali pozorne. بمجانية. V úplnej bezplatnosti. وبدون ما نسأل أي إنسان عن طائفته أو عن مذهبه. Aby sme sa tak ako teraz nikdy nepýtali nikoho, akého je vierovyznania alebo akého je rítu. أنا بشبه نفسي لساعي بريد. Ja sa sama seba prirovnávam k poštárovi. ولوصل هالرسالة بأماني. A aby som ten list, tú správu, ktorú mi Pán dal, vedela verne doručiť, أنا بحاجة لصلاة أكثر منكم. potrebujem veľa modlitieb, ešte viac ako vy. عشان هيك احملوني بقلبكم وبصلاتكم. Preto vás prosím, zoberte ma do svojho srdca a do vašich modlitieb. مثل ما أنا كمان رح أحملكم بقلبي وبصلاتي. Tak ako ja vás teraz ponímam všetkých do môjho srdca a do mojich modlitieb. شكرا. Ďakujeme.